Kahnyo Trap Integrated Territorial Organization HITO, Jowai Circle, hapo kajing yalam u President Samla O1S Paswet, bat u Vice President Samla Debormi Siangbot, kilalet penyakendu yo SDO jong katanat PHE Electrical, hakam ratri kam jong u, hadin balayo kajing ujor na kipajba, baka umbam kam shim lapoy tikna syakit liu ying jong ki. Nakaliang u President Samla O1S Paswet, ha kajing kran syakilat patay kubor, ulapan sengaw dang hakiniki kendiat sengi, gipad ba kila ujor syakaseng hito, baki don kilong ying, hapo kasor juway, kibam shim yo yaka umbam syakit liu ying jong ki, kat ba kabil kapoybed, tek patik, syaki ying jong ki. Kumta kaseng kalalet penyakendu ya ute USDO katanat PHE, ubalak loy penyatrelang bat kipad ba kibaya kendu yakani kajing da kabakan tujur yakindong yalam kaseng, bakin ay jing tip syakinu kinu kilong ying kibam shim lawan poy ka umbam, bakin let mi syaka office jong katanat PHE, haring kat kabil, kenang baka office, kanyo le yakabadon kam. PHE, kay tawa ki jing yang ka changjuai, ina kaseng hito, juai circle, kiwa krek ni benta, ka juai worok kui kuai u chem wa usahem hai tok wa jing yang ka juai te ki jing klam wo man ki wa sai sa hai tok wa ki jing yang ki bil ha pun ni kan juai ko mempoi ha ku yung yang ki tru yung yang ki bro ka ba ki bil poi te tai dau I complain yo ni ki katu kan ni ku pun ki long yung ni haka office yang usaha open siap toy populi kaman kadwan usaha dong wa de jing tip chawro kini ki kinong chang juai kam ka awareness ko tip yawro ki umi ki chaka office ina kasan hito la HITO boi kejing ketu ya kinong chang yang chang juai o sia ba ki even jing yang ki siapa mi caka office yang ke PHE. O siapa ki mi caka office yang ke PHE. Kenang wa ke PHE yang suka bodin ni ketik jing kiwa chem ki haki yung ki. Te dem te plus ni te I nagasan mut ban cho in hau sahem hai tok wa ini ipai yang kipai umpal kau chang juai. Te mi teroi ko emikatu ka ni ten sari kau pia kau dep sosurok. Ta dem te bu I kejing kerpat ka hai tok wa kini ki yang lang kini publik ki wo diang yang worok ki wa ki kwa penum kam hai tok te pensnya wi au dong terkan kau penjenai hai tok wa cibun nong chang juai kam tan ki sa wai ka tu kan ni ki wa dawa go hai tu hai ni nang lang ba ki ki wa yang lang gi wan ra gi pendap penbiang ki jing kam yang memang kasi ina kesan hito ite bo I kejing ketu worok siapa mi caka office ke yang PHE caka office yang ke PHE mi wan pen apesnya ora bagi bil yang pi kerja gitu kiwa mu poi ko kan bagi bil poi siapa wan caka office nang wa yang suk ukrek kam nang wa usahat yang ke PHE suk bodin ina kesan hito ke